Tapenga atu Yesu ma sauni atu e fata unu le mafu anga leina a fio mai o le maliu le o Yesu ilunga o le Santauro e iei la upo Yesu na fa malo si ai le au so ona ole finangalo o Yesu ia mautu ma ia fa wau pe le au so o le ngaluenga le atua e fa sai ai ya Yesu ona ole manatu le tulanga lea langa sila fia le Yesu le faingo fia le ngaluenga iai temi o ai tinga ma faingata ai mana mia e ono so le tu mau malato fia pea e fa wau le ngaluenga le tua e pe ona iai Yesu mai lato fa ngaina la io le tuso Ioanne na matau puts funal fa pe io o toi upuna Yesu ai le sauni atu ilunga o le Santauro e mawhai o na vea upu ia le whamalosi a Yesu i ona so ma upu e whaongai tātou whamalosi ai o tātou loto au tātou iai le nei larolangi pio ma le larolangi whaingata o tātou iai suelo tusu iana tau was fuma le fa tātou vaiatu le whaiupu luas fuma lima se io le tolus fuma dasi o i o le amaua mai ai se manatu o le tātou talangoana i le nei tai au. Mawaina i vaenga e tolu. Amen. Ala fai mo mo sta talo. Iana tātou watu la ia fai tau le tātou tus. Ina nei tai au whaftai lava le tua. Mātou wala watu i ata oe, mātou sauni atu e whanongolongo i la upu. Langa oe ona le upu. Whetalai mai o mātou loto o mātou whanongolongo. So mai lo fio i ata i mātou. Whamanino ma whapupule oe la upu lea i o mātou tangata. Ina ia le lei le mātou vaai. Ina ia manino. Ma malama i mātou i le mea lo a ngai ai o mātou olanga. Whaftai ata oe le tua. Tuna ata oe le nei launga. Swafo Yesu. Amene, amene, amene. O te na o e whaonga ina le whaiupu e lua suma e fitu i lona fasi whaitau na iai. A uole atu vale o tau loto. A ua foi tau te mātatau. Le fasi whaitau lea mai le whaiupu e lua suma le fitu. O le a whaonga lea e whaima
au tū o le tātou mataupu i le tae au le nei. Au le atu vale o tō loto, au fo i tau te mātatau. O upu i e whamalosi e Yesu i ono so. Lea ua tāpenga masauni atu i lunga o Kalevaria. Langa o le mea e tūlai mai. Ai le mautū me meai le lātou taritonunga. E o mai ai le atu vale. Ma le matau. Ai ro au ngangi mai o ia e le ngata i ono so. Au i tātou foi o le kalesia. Tangata Kerishano. Au le atu vale o tō loto. Au a foi tau te mātatau. Leanga e whale tonu pe atu vale winga e popole lo loto. Iei me popole ai o tātou loto. Amen. Ai whamalosi i a te tātou. O me i e popole ai o tātou loto. Ia tātou i loa o na tuina atu nā mea i le tua. Leanga lo manatu mai le tua i anta oe. Tia whasosani mai le tua i mena e te atu vale ai. I le iloa i lesi le mela e atu vale ai i lesi tangata. O ana o le tua na te sila fiaina. Me i e atu vale ma fefe ai tātou. Au le atu vale o tō loto, au a foi tau te matau. A whai se whaupunga whabalangi e whapea, dismiss your trouble and fear. Dismiss your trouble and fear. Ono le nei, because memo mua. E maua leo le whaiupu e luas fulu ma le ono. O le mafu anga le nei. E au ai le atu vale o tō loto. Au a foi tau te matatau. O le mafu anga mua. I le fesoso. Ia te oe i le ngā luenga. Amen. Iai le fesosani le upuna sa mola iai. Le fesosani le awina mai. E le atua i le suafo Yesu. Mo oe. E te le ngalue na oe. E te le whaia tō ta sia le ngā ruenga le atua. Olo iai le fesosani i atoe. A oe ngā lue ai le ngā luenga le tua. O le ngang pa ia lea sosani i atoe. O se me whamalusi ai o tātou tangata. Ia awea ai tātou le tūlanga lea. Ia au aine i atu vale o tātou loto pe tātou te matatau ono le nei. O lo iai e la fesosoani i a te tātou. I le whainga o le ngā ruenga le tua. Ia le le. E alana e ki ngā inga. Leanga e le o recognizing e oe ma e loa. O lo iai le ngang pa ia. O ia lea e na te fesosoani i a te oe. A wale whainga o le ngā ruenga le tua.
Na lan fasfeitau na ma upuna ye de tono le faibuna luas maleono. Mai o le nganga le e a wao I a te oe that teach you. Le nga wao le nganga pa ia I a te oe e te tau na poto. E te tau I a te oe ona e poto pe a fai e a wawina oe le nganga pa ia o le tua. E leo se nganga e awa oe na I e valea. E ala na fata mala tangata pi e fōlinga mai e vastilo na mafau. Langa e leo awea oe ma I loa. O le mafu angale na watu I a te oe le feso swani ina I awa o I a te oe that teach you how to do the ministry. Amen. Ole nganga le o ia te oe. Mena ile tari ton mo tangata fa tonu. Langa lo ia ile nganga pa ia te oe. The Holy Spirit is with you. Olo ia te oe. A faila ile o akamai oe. There is something wrong with you. Amen. Le manging ngale upulea tu spaya. Ole nganga ya wao ya te oe. Ole skanga ya wao fiwa ya wao aile akamai. Hello? Fia ka usanga olok. Kau kala ile nganga pa ia e perfekangi aile akamai. Dan mena le yai tangata nate awea inga mai ai loa. O lo yai le nganga pa ia feso sani ia te ia. O le nganga pa ia lama letas nate awao ia te oe that teach you. Ile ma fai o ngā winga o ile nganga pa ia I se mea e te vai ai ma vale ai lo mafau. E a wina o ile nganga pa ia ina ia poto le mea lea. Oh. Praise the name of Jesus. Elele. Lengang pa ia ya wa o ya to that teach you and also o lengang pa ia ngake remind ya to oi e fa manatu ya to oi le mea le te feita wina le upo le tua e fa manatu lengang pa ia ya to oi ile me te tau ona e faia e le ma faina fa manatu lengang pa ia se mea e leo ya te oi. He reminds you the word. Ma Yesu me o mai o te fai atu ia te o tou. Ale leilo whalongo. Ma e pue me ia. O me o mai e toi whamanatu le ngang pa ia te oe. Amen. Lea la o le iai ya te o tou le tino le nei. Ala o iai lesi tangata le feso soani ya te o tou ile ngā luenga le atua na te awao ya te o tou mea uma ia na o whai atu wai ya te o tou. Whamanatu fo ya te o tou I mea uma ia na o tou whalongo ai. Velen whaingo fia tele o ngā luenga. Amene. Lenga lo iai le fiso soani
O le ngang pa ia lea, e fe so swani ia te oi, i le ngā luenga lea tua, e te le whaia tō tasi nā oi, le ai, o lo ngā lulue whatasi, ma le ngang pa ia o lea tua. Te le whaia tō tasi le ngā luenga. Paftai au i le tua e tauna e loma i tamai, o lo iai le ngang pa ia ia te oi, he's always there with you. Nā te whasosani a te tātou ngā luenga lea. O tātou ngā lulue ai. Awa ila le whaipuna i luas fumalima. Whamai o mei o whai atu ai a te oe manu o tātou no nofo. Manu o tātou no nofo. Nā o le whina ngalo leo le tua i a te lātou. Ia lātou wata mamai, ma lātou sauni i le temi e whapena o na sauni atu ai o ia i lunga o Kalevaria. Alu e se Jesu le tino. Alo tu mai i so o Jesu nato te ngā lulue pe le ngā luenga. Continue the ministry. Le lefa mai Jesu aua le atu vale o tau loto aua foi tau te matatau se metas. Amen. Ia lele. Pamalo sil tātou e kālesia. Lenga e tauna tātou tutupu. Tauna tātou wata mamai. Lenga o le anganga pa ia lea e awa wina tātou. Ia lele. If so ni mai le tua. Ele ngata o lo iai le fiso soani. Alona fai buna e luas fumaleono. Tātou atu le vaenga lua le tātou mataupu. Fa mai le fai buna e luas fumaleono o te tuina atu i ate o tou ia manuia. Upuna manuia le upu le file mu. I give you my peace. Lo iai le fesosoani a te o tou. Ia waingi i atu vale ma o tou matatau. E watu fo i a te o tou lau file mu. O ia te oe le file mu o le tua. Bena ia malama mai tangata. Le ngā whaialo i a te oe le file mu. O me uma ke whaia. Whaia ia o ia maua le ko file mu o se mea. Awane whaia oe ma tangata whaavesi. Awane whaia oe ma tangata kalepe mea. Ai whaia oe ma tangata whaatoa file mu. Whamalo Jesu amuia lea. E whaatupuina lea. File mu. Blessed are the peacemaker. Or is a peacemaker or the troublemaker? Hello? Eleli. Ngale tasine fo fol fa fitauli. O le file mu. O mai o le tali file mu e alue se ailea. Le ita. A e mai. Sa huia oe. A leo le a koe e mai a. Kau fai e ala i o ilunga. Kaula i o. Kaula i o pusi ilunga o le pa. Le se me mau mai e.
O le tali file mu pe aluele se ai leita. Pe e mai pe le ale o kele mai e le mu a oi. Your tone of voice. Lenga le mere lo sa idea le la langi vai temine o le file mu. Tua mau e tatou le file mu moni pe ato e fio mai Yesu. Fatuina lona malo. Pule le file mu. Ai akako whakarikali le keminge. Say, let's keep things in peace. Au kako whakarikali le koe fio mai Yesu. Ma le file mu moni. O le mea te tau na whai e oe mau. As a Christian, o le tangata kewisano. Whatupuina e oe mau le file mu. Ai ko kele ia la au. Whawivesi dia. Kele ongo fia kanga whawivesi. O isi kanga whawivesi o le ne mawhau whau i se kurovo ia. O fia i loa. Ia o le aua. O mele o le au o le isu o le au e alu vapelum. E alu ngai lunga. Pe o le fin funga le o le manie. Ale o le ira le au e le alu ngai lunga longa isu. E alu ngai lunga lisu. E ke vai agora o sau le au. Sau foi ia. Ni le lo toa e me fai o se ha. O ia fa tu puina le file mu. Ese le leio tangata e a fonale e fa tu puina le file mu. E fa tu pua o le file mu, vai il file mu. Ole matango file o tangata ua lewa ia te oile le file mu. E sao? Ale upu Yesu le fa mai ia. Mai o ya. Mai ia? Fai boi fia. Lo sumal fia. Lo suma leono Lo suma fia te fai tau matasi mai ia. Amen. Nau watu le tuola na file mu i ante oi. E te ngalue ai ma fiso sani i ante oi. Au tātou ngā lue ai ngā lue ngā lele. Amen. E le watua lai peo na watu le lalolangi. A mai le lalolangi lana file mu. E a mai le lalolangi le kele o anga mea. O le si ai whako inga e pō a mea uma le mea alofa. O le si ka ngā mga o se mea, saudi ave o le inga. Ngā lilo a koala i o mga ku le mea kaunga whai, a leua pō oia, i le mea tano makupe ia. E le wakuvo i se pai ia ki oi. E alanga kao le pai ma le makua ngā e le mea le mga oi. Hello? Ia ngā kau aso ala i o i ngā me uma. Ai le whai ai le me tusa ma le whina ngālo lea. Nā teo. Ko mā kāla ai. Ia le lei. Ai whai oe ma tangata e tau sia le while mō. Ia. Aua le atu vale o tau loto aua foi tau te mātatau. Me momua, ro iai le viso sani ia te o tau le ngā ruenga. O le ngā pa ia le so sani ia te o tau. O le ngā pa ia na te ao ia te o tau, na te whamanatu ia te o tau. Le ua mai e le tua i Yesu fo ila na file mo. He give you this peace.
O le file mu, the peace of God that passes all understanding. O mai le tua i anto e. E wale tātou ngā lulu e le ngā rua ngā leli. Wale aise file mu le tua la le me maua. Ha? E be vesi, ngā le kaua. Ha? Ngā le kaua pe ale se file mu. Ha? A iei le file mu le nzua. Ya, whakof. E whako koa mea. Amen. Ya lele. Ya. Me mori. E mana ia le tātou matau pua le, ka koki ngofu le metas. E mena mumuri nai maua whai bulusu malvalu. Whamai o te koe, o whamai o te alu a o toea. O te toe sau, I will come back. Aua le atua tu vale o tō loto. Aua tō te matatau. Ro iai le feso soani i a te o tō. Wa watu foi ma lau file mu i a te o tō. O te toe sau foi. Mo o tō. I will come back for you. Here, Lily. E upu ia e whalo tu tele. E mei se, e ono so, o i la tau o lia la wha wa wina rea, le tala le leia Jesu Kiriso. Whai se mea la tau te man, ma whau iai ma mana tu natu iai. A la tau ngā lulue ai le ngā luenga le tua. Lo iai le fiso sani o le ngang pa ia lea, na te awao, na te whamanatu. Lo iai le file mu o le tua, na mai le tua, ai le mai le laulangi. I lana file mu i a te oe, ina ia toa file mu ai, lo loto, ma lo mafau fau. A wāre ngā lulue ai le ngā luenga le tua. E o foi ni ngā lo i a te oe, whamai Jesu, o te alu, o te toe sau. Ia lele. Whamalosi a te tātou. E toi sau Jesu. Amen. E te ngalue. Ma aua ne ngalo i a te oe. He will come back for you. Ia lele. Awala ia le atu vale. Awa ke fefe ngō fie. Wala mea ngai ke fefe. Kama if mea ngai ke fefe. Kama i mea. Lesi kanka le fefe nge mea labu poa. E fefe kama i mea laiki. Praise God. E toi sau Jesu mo tātou. E a whai e le mo mua tātou. But he will return. Upuna Jesu i ono so, awule atu vale o tau loto. Awa tau te mātatau. Me mo mua lo iai le fisosani. Ia te o tau i le ministry. O le fisosani o le anga pa ia lea e a oao ia te o tau e whamanatu ia te o tau. La watu foi la ufile mu ia te o tau. Tau te ngā lulue ai le ngā ruenga le atua. O te toe sau. Mo tau. Ia ngā leile atua.
Ia te oe lau whalongo i le nei tai au.